ya to din say Gilgal Word Ministries International ye wo Kumasi Meduma Abaz Junction odofo me pacho me pese bisa say so ye kada yeso a wote ase na da ye kura ne de ogi da yeso ni na ogi di se da yeso enye sunsun so woni paso mpese bisa say na abrabo wonu mi say abrabo sunsun zo abrabo foforo ho onipa ekra abobra e wo sunsun na ana se ma mi bisa wo say woni mi say e wo sunsun ofu ase etimi ni pato sunsun ofu ase ne kra ni nyina woni ne kampai bon so wote mpai bo ase mpai bo an se wo bo nsem saa na ye ka title so am pese bisa se enzodu zo Kristo ni awaje awrade edi eye se wotua so dudu saa nsem we ene ne keka ho anu yenti ena abra ni biribiara me pese obeshia me prophet Isaac Bona do kai se brana biara so ye yo muni mpai bo na mpai bo we na awrade faso emuni nkonua no hawo ne amane efre ne maso e pa cho so feel for the shebre ashamne obra so no so wale oja winyeye ene manyina ye basa untinu ya onye wa brabo onti ase bebe so beba mpai we bi na awrade be fa ye so obeji nya na wa ene ho ne amane efre so ne kai se ukala bia so e cancer Wednesday ukala bia ye cancer ukala bia na be sha 101 e wo meduma Kumasi Abaz Junction ne radia from so anda intasma e woni ni ye beba achiro na kai se ya memenda bia ye Saturday memenda bia e cancer for the emergency na hona radia from so o kasha blemu asa abusia momfanche ye na sede na ade na hitipa na eja no dere ya na ye chete sunsumu awade ne ho ade no a bibi bebo mu no momfanche na ni yemu a anti sede na ye ka no papa wadawro masan bo a atiefo ade ne ye free ho no mo prekope no fa free bra sunsanso no sede na wo kan sunsanso e wo sunsumu awade mu no na ugusu a wo kika bia Tacha wa shaponsu prophet sunsuma wale na ne ka masa yeah awoti asese ye ka sunsuma wale a sha se picture kunkun na sa bible okay kai wo sia chapter 3 verse 1 to 6 here na ye ken kai ewo Genesis chapter 6 verse 1 to 5 ye ka wasa na ne du ba bia na awoti asese ye ka sunsuma wale na enye ni pedua no na honhon no wale ne mo kra ware honhon mu no na honhon no ware no ti anona na radia do me true the bia na me chiro say you can't be trauma is your covenant between your soul and the spirit yeah wale no ne wo kra ya pam ya beda mo ntem he say obi pese o break spiritual marriage ya to break covenant na this one break that spiritual covenant na enya dey say ade ne beko ya nse apam no a eda de honhum mu ne de owo honam mu ne ntamu no ase e break no yes on say physical also be walo na so so walo bi ma as what the bra ya yegu awade no sans no sunsun no so tie to be hospital ma bi no person ya chi break covenant na wo sunsun na one break no and ntina bebre ayaya yo sunsun ma wale na dey na papa sem yanzu bia me kwa asore nti me bompa ya no ntumi nko and I was say what is that question ya ba e bi e be ben sunsun and ya ba kwa say Christo 40 years say I want to be break sunsun ma wale mpaibo David so fu be ka sa chu bia no na onim okura e wo twese mu onim de ya na sunsun ma wale bia onim de ko papa homa me nwa adwiri mi o obi obeka kire se mpaibo tini break sunsun ma wale bia wadada na me ka kire ene na de na betumi dia break problem is out atwamanti zisia da kokore enipa egu atwamanti zibomba zisia atwamanti zwa so bebre no utumi ni ngom kwada manti zwa baba atwamanti na mpaye nkwa ne ebo no hu filu tumi ko okomba atwamanti zisia wodi pa wo bompa ya o ma bompa ya wi amaje no kwada na tumi ni na gada wo so se sunsun wale ti breki e pa boti breki sunsun wale de na
sɛ ye bi afa nu ahyase na wotwe mienu nti bi obewienu na ɛkɔ nti sa wonu asɔfo dodo a sunsun no mu da asɔfo dodo sɔfo a okuta bible yi asɔfo okuta bible no sa asɔfo bɛka no kora wonu asɔfo ne sɔfo ma bɛfo dodo a sunsun mo sunsun awale na so mo spiritual awale endi bible to me break sun and bible na yi what na kora se da ehwe so amede me chi obi atire kora se da obi so akoda kusie hye bo ma na umugura ne diko no odi jatu na boma ejene hit ni kusie bi pie ko obia okwa edi bebo so me sa be ba na kusie no wazada bo ba jo eno what na se no empire boss so sunsun awale an but etuase and so ya empire for abira otimi bomb empire go say na ade na tweno empire bomb for go say na say dey asamba to go to the empire be wan ya eja tua empire ba no sa go say president be ko ne meda ba the empire go ko for go so say na beda empire want to make sunsun awale no ya de na chiwade e na kamo very good ye break na apamono no na what enti papa mpacho ene na sister bi no ta freme ene me di nkomo pa se be ma se ne pa ohu de beye na be ma no hu ye na hia ahyase no beje wo fefefe nso akire wo frefre na hu ye na bufu kra otumi kra dum ne fon kra because of papa nipa we ne de no hu se ye de nya da wase pa abempo se nipa we no eye ma mi no aya so sunsun awale ana wo di tumi fufu bi so sunsun apa yes na do na ya na obi o sunsun awale ibe ma no be frɛ na be o muti bi ye ne abe de buti mi fu kansa ko kyerɛ o ama kyerɛ nso be ka no se wono so e pa wale a o so pa wale o ya be ma ne se ko be wa no but o se ti ka be ma no ye ne onya ne bone onya ne hwe but o be ka kyerɛ se be ma no ye ne a spiritual marriage at the side of the but the bones are not on this to me for phobia and a spiritual marriage and so on. And also to me as the best are 2 million and Casaguna said, and if I were there, obey. And the Obama yard here, and the near councils are no councils are one. And you saw what also be a year before. Suma wariano. Suma waria was what. I believe you are who said, okay, Beman, you will be to full of your bit of flat. And the Panama don't just here. And the Panama maybe because of her said here, who yet, and the Casabia will catch it. Now, I hear you could put in here best one. And soon small and so, and soon some sort about at the band said, Obi will be beyond a buffalo, be beyond a buffalo, Bema so much over and buffalo, Basso and buffalo, a few Casa and some Casa and yet dead, and all catch it any panel, who goes in any panel. And no air in so about one. It will be at the back of a lip and I pay. So soon small while there was so that's a radiant wall. Now would you wait in my wallet at that? It will be our lady. Yes. The only problem is so small was one baby and stuff. I charge 3 months, I charge 1 year. Now while you know, but what the other said, a man may beg your name, remember papa, and my beg your name, bow, be able to young for Sapata. Odo wali anka bo but odi adanse se sunsun wali o di sama ne be me oro ja wali ayi papa mpacho se obi hwe yen te se sister yi die yi a me kan sei na oba odifo Isaac Bona ho Giga Word Ministry International what the ba papa obenya ne fa hodie masere yeti amasere de se yese umu be mi se do ni to ne de bina tene pro so na da me ka say prophet me dini prophet and the prophet yeah it can be me keys by the grace of God radio to nyama ho de e radio ma me keys ya ye bi sunsu ana aboche for the Ghana for me say ye ka sunsu ma wale pa dia prophet and the prophet check e last stop abro yes me ka bibi a je mu nyama odi pe me nyama be nyama ne mo woni mo nyama sepata ba ye ka sunsu ma wale pa obi ani say o sunsu ma wale e di vie be wa ye nkwa prophet Adigbo na nyame ma no ho bia ni abuni tumi ana this time in carry so who are manania and found the na papa ade we di unya
na obi tum wayi afiri so a ade emfa ho ne ba bia wo abrochefo no mema abrochire ne mo ntwapre o che wo kwa betunya breki me o eyo on se nyame ama ukura tumi na ukura tumi orempo eyo kuti kakembe ayi papa mama nyawo di ni wia wo Ghana adia no wadia me de bekro wo di Ghana bi su di kakembe ya na hwese tumi ni tumi de enu bi ne chese na bi tumi asa orempo ifeni so be so bo abo de ne so asa ku be wi orempo so ko sa su sma wa how power ne bia on prophet di bona number na go screen so no ma membo obi ho anu wutie na membo ma no abusua odifo Isaac bona memedi ne ho adanse sister bi minim de otie kumase bom so ene metewa anu afre me no ma me credit metewa anu afre me je credit ni nyina ne se na wo saa problem no one medi hu nkomo na meye ne se wonko hu papa yi o se na asori a wokọ ka sofo si enye he eyi na ebekọ enye hwe eyi na ebekọ be ma ho fefu bi awunya no so obewa no o se ne hu ye na bufu a wahu de ye afi be ma ekọ enu onu ne ho eni asem mbacho wona wunim tebia wom wona wunim de ekoso ewo obremu ye se de wa mo ne danta ne nim de ne ho kwan da papa yi number yi ena egu screen so frɛ ananso mebubo itie na frɛ no ya ni nkomo me say papa we sunsumu awade owo na duro chese owo anu duro tata nti no se mpaebo mlik na mpese me hu se mpaebo tumi bike nti ubebo na mpaebo no kukukukrema na ekowuja ya na ene se mpaebo ntumi ntu ase no bacho owo meduma Abbas Jansi Kumase asem ne yeken nti se bia wuni Kumase a oba Kumase a wo de fa mamponka sante mamponka so o ko mamponwa na utina kanuma kache driver ne se ubesi wo meduma Abbas Junction unimo nti uduru a onsiwu so osiwu a numbers no wa fremu bia papa no o kan untumi makro no betumi aya akwankyere na mawo e wo fie na free wo so enya de pakura esei nipa 0592 71 1171 0592 71 1171 0592 71 1171 and 0556 900042 0556 900042 0556 900042 na papa beje oso ma bibia e kama baba ye sa sunsumu awade no nsunsuanso be na enya ewo nipa no asunsumu ware no so wo ma enya eno so onya wo musunsuanso yo medawase nyame ya duma se bre me ya kwa so be kire da dia yenya no obi ahwe no hudi okay ene yem fa hwe ho no ene yem fa hwe ma no okay sunsuma wale no obi be bisa se ebe de na ma hwe no yi na ma onye sunsuma wale ye ni na ni se monam hwe no wo obi a ta hwe oba ne member na eno de pornographic films no what so saada ye no but eno be di block amna be sunsuma wale sunsuma wale no e bia e tenya sunsuma wale so wo obi a usano na wota bodike dina bonti ja na wajini kula wota bodike dina bonti galea wo shedika anyehwe atu bodike e dina bonti galea the spirit no as is what no the earlier spirit that's elementary spirit ogro mo be bibia it is one now no mo say what bodike na o ye ne pa o ti ko hu fie be ifo na o yo mo de ma sunsun eno ano dia wale enti ansana wo ba be wo Kristo kura na sa de ne wo so da dodo na wo wale ne mo fra pri enti ansana be wo Kristo no enti na so fo bebre e bre na ka ta so fo bebre wo spiritual marriage say ansana wo be di so fo na tumi na wale wo ne mo fra pri kada ana there is difference between salvation and deliverance oje ene kwaje enyepe enso so ya dan kwaje no wadi ente bi odi pa bebre ho a
omanya nkwaje but omuni wojie okay ye me Kristo fo bre pa no enti oba Kristo mo be fa Kristo se ni wura ne kra na nya nkwa wonya nkwaje but as a sen ka wo hwehwe awurade ni pa bia awurade ama ne tumi no obreki o ma ne deliverance ade na wo breki fish no nya wajie no oni enti obeti ma tenya me mo nya nkwaje asa kira na bi interpret me dia be di so gba no ni wajie to be friend obi benya me mo agusua pam bia no hye mu no obanya me mo nya wajie di no ani so di obakoso atra Kristo fie no da so ye yen because wonya nkwaje but oni wajie adɔfonti oye ba enti nkwaje nko na wajie nko enti ekwan ba ko ma obi fa so onya spiritual so obo de kede tele bonti na se dodo na omu dware ensuom ye kan river ensuom subonti mu adware so obo de kede ya omo de kede ya mi problem but obo de kede ya na oba fra de ba mo omo de kede ya unufu betbebuo enti no ba wa ti obi a wata dware ensuom no me ka se ensuo ye ba mo ne wo ensuom ba bibia o mo pa o mo ne wo ene ese papa mi ntwa no we mayi a na nse wo mo dressing huhuhu no mo de nam kroma bi sabe obutu kakra wo ye hu ne tru mu ne ne nufu na egugu so e won so ye dangerous ba jo no so mo ti yesu so ma wale obi a o sha tare a hu ta hu ni se ni naked na buwo no onu so to e ya pa ba ko a fa so mo yesu so ma wale e do mo ye ta ni na no to na se 100% e bi ta ka 90% e wo spiritual value yes obi da to be no better ana kwan ba ko a e ma ye hu se o fa so e ma o fa so wo yesu so ma wale obi a o ye bengina ya no ma me ne papa e ba okay na wo ye bi e wo ko nsuo bi ana busu bi ana ba bi a e program bi a nye urade kwai aha ba bi a nye urade kwai sa na me nka e ko pe ba obi a o ye bengina bi a sa tu mi na ko no ko pe no da tu mi no wale akra se oje akra no fi nsuo no ko pe mwa no nsuo no a nsuo no ware akoda no wale akra no ti no se once bengina bi a sa na bengina bi a be wale bi a no e ti o ko so no ana tu mi no kwaje no no akoko ya mabalance e che so ne no wa wale o ne no wa pam spiritual male japan e ni so wa break sa pam na obani ti no male da ni ababe bi mo di ti ko ni di pa bi mo di para e ko no ma mi nyamba e ko jina no wajile pass sia ni mfie kwa ni but awale woni e o ma me wo but nyame na me ka so sa bra ko papa wo hu so aka kire no e wọ́n sẹ́ sọ ní ọ̀nà wọ́n sọ ẹ̀bẹ̀ gidi. Bẹ́ẹ̀ sẹ́ bí onim sẹ́ bàjìnà no wọ́n sẹ́ wọ́n na wọ́n bíe yẹn ní kura wọ́n sunsun mu o obi wọ́n onim sẹ́ bàjìnà no sẹ́ yẹ gyina wọ́n sáà no a huhum ne ware o nti papa ni ẹ̀dùn no n'aboa no. Sẹ́bi nkyẹn nkanfo no so wọ̀ dẹ̀ ẹ̀dìmẹ́ yà nà mi pẹ̀sẹ̀ ẹ̀dìpa ni wàá wọ́n tẹ̀sí náà wọ́n sẹ́ ẹ̀dẹ̀. Mi pẹ̀sẹ̀ mi ẹ̀bẹ̀ ti sá sẹ́mi nà mi. Nà sẹ́ wọ́n hu ahu a ho. Ẹ̀dìyẹ no so yẹ kwan baako bàjìnà fọ̀ obi a ọ̀yẹ́ bàjìnà biara nso o sunsun wale ko ya faso ni sunsun wale ba ko nso ena me ka ana obi a yesi su ya na ni pesi so no akọ be bia ko ji tumi bi be ye aduma ye nyi na bi tumi elio wakọ be fo fra ko pe power ba le nye awurade de yanko pa pa eno so sa ni pa ya no be na sunsun wale da onu sunsun wale no kra de ya na toa so ko ni bengina aso yes, because only one to me no, and then the buy and wanted to have so one the mammy I saw what they was from a basic. Now, quite a person to the point of what they was from the wood. Then the panel, I wouldn't be intimate, Sam was on a man at the Indian. More and more I was sure when they paid in and that was from the year the yes, Musika, it was sick as some. I don't know what the end I did the petty, I know the end of the and this will be quite to be very rapid to be here to that. Then the pandit to me to be there. Spiritual in the soon smart house. And almost yellow and when the fire what do I? The first one in your soon sumu. Our dear, you don't be a fire back. Papa, Yamea to moi, that's a ne. Sunsuma wa dear no. Part 2 of where Tosum you know. Or say ba. So watch it near man be beer. Yetenya sunsuma wade free dressing nsuom kwada idwaredware monche so bra wabo de jane ade na nyame de kyeye ne a da sene nso so ye besen awuram ebiewu
nti papa ma memfa wo number ne ma manfo ansa na wo de wa no di semu itwa to na babusua odifo Isaac Bona na asem ne ye ka kire wo no me say wo koba wo be freme no adamase se de na sister bi papa ehu nti me didi ho na me credit eye bibia kama no so nti me srem ada papa number no na me di tudwa no na sem de ye ka sunsumu asem ene wo kire no nti madika kire wo babia owo Kumase wo ba Kumase a na wo kom mampon ka na wo be fa no aka kire driver ne se wo ko meduma Abbas Junction ho na obesi wunim ho nti onu nsiwu obesiwu osiwu a nyame adum ti papa numbers no kai se ebena da bia omunim paibo sampa yewi konyane nsanchani esisi wo ho no mata se wani ense wo ka kire se wanko odifo Isaac Bona ho a na wa na ope na wo house wo ukua da bia ye counseling akwankire bre bato wo kwa de papa no be ka kire obi emfa ni agro fanasimhia yentoto papa ya kwankire adense beta ka kire mo afei memene da mpuni mpu emergency ho de wo kwa no wo be kire niema edi unya se de wo hyebrete e wa asetena mu ne number no nie 0592 71 11 71 0592 71 11 71 0592 71 11 71 0556 90 0042 0556 90 0042 0556 90 0042 o friend sisi akura obaje oso na one adi nkomo kai se last chance travel and tour for so ebe so ya sinibi last chance travel and tour ubetu kwan Germany, Italy, America, France, Europe, babia, New Zealand, Canada, babia pesa okubia eyenkrofo ya na do beko wo mantumi amfo ankwa bato tumuda ma men ha ho se obetu kwan no bie no obetumi do akobi omo connections ewa bruchire omo pese ekosua de nyina omo de omo ko omo duase new side Kumase duase new side obeko Kumase airport runabout no akofa ka ho kache driver ne se onsi wo page 4 duase new side page 4 achi won mo a now friend number na be guide 0543 56 59 68 0543 56 59 68 0543 56 59 68 0543 56 59 68 se me no ka se kwafra wo ebejo so ajamo fiber center wode haban eye nkunya eye nsantwene bacho yade bi na ye hunamani yade da so a fakoto ano wode haban ebe na ne egu bacho owo Kumase so am post office oben corner hotel 0243 28 0549 0243 28 0549 0243 28 0549 papa yen sorry adema mi na America okay obi be bisa se be dem na hu se no was spiritual malady papa nanka ye mfa eno nkwohye patu dasene that's patu bia na we na ma na foforo asa be wuram okay ene ebone tofu ama me so obi ona mo te voice una mo ta te voice ya kese wo sunsun awale na wo da na tue bi no wa be dan so a so kese wo sunsun papa wo te voice ne sesen so go na mo te se ye frɛ no okay ka te se ye bodi ya na se ade nyina kese wo sunsun awale ti me ka ne se prophet Isaac Bona be erade ifo a erade ayi me wie bless wo fa no so dia bo na the sunsun how hard the sunsun spiritual things be suma how be a sunsun asamu acho chirin kan kono so ye nim na prophet Isaac Bona yeah erade be fa no so no wa bo ani na ni munyam ade ni number the good screen ni no be na ofra erade nyamko ko ade munyam so amen amen papa ye da se abusuafo ye de asi nyame ya adom a da se nen so ye besan ba bi ko si e be hiem bio da se nen no mesre awurade won hwe wo kra so onyim mfiri musuo ene esen kai se dwumadie no eye etuada ene ukuada bia bibi wo wiase bibi wo wiem
nti ne ma hu de ekoso wi ase medin di obrempo bira na kwasi amacho iko na na machine so je ya ahofra ni akukudru odifo azigbona enene obeboa ye Kobe Frank onene dom ma adwo ansa na femi broni omu nyina na boa me aditumadie no ebrewo nyame ya adoma dase na so yebehia yakramo yo adafo a wo hwe me ajamofa aso ye na me de waduru no ajamofa Herbal Center na me de waduru no ajamofa ne hwan ajamofa yo yare safo ayo twediam po nyankopon adawroma ne wosera ane adom wo me so a de je ne man yare ana ne manfo ayare nipa bibire bia wo hia yare sadia ombere ajamofa aso ye na wurade adawroma obenya